Menteri Rangba Kajela Konrad Ki Sangma ulapan pau kajing snosi halur kajing klat no jong Menteri Rangba berim Kajela Dr. Donwa Datwilson Lapang belate patba kum Dr. Didi Lapang hagakat artrek nailur arjap san hakarta kendai puis nam. Dr. Lapang ya ubajukot ye deki babun kum mahe ulalong kampalat ya unongelam san pertei ulalong kajing syai bayalam lenti nakabenta Kajela Meghalaya bat usyakri basisya jing patba. Kajing ya lenti bapala hagi palat san post nam jong kajing syakri patba klakta ya kajing im jong ki babun ki beriu kabamla kenshu. Ki polisi bat ki program ki ba ula kershan ki la ino ya kadak kabane hakajing ki bat kabahakamet jong Kajela bat ki nong shong shnong jong ka. Henry nalor ki jingjam hakikam syakri patba Henry kadika mensim jong kajing it baka jing sngorin kabala pelong ya u ban long ubayo ya kajing it jong ki babun ong ukonran. Ngalong ubadan bok shibun ban itu ya Dr. Lapang nadu bangadang rid lengba ukpa jonga ubala klat no ulit pi is sangma. Hadin bun telik isnem ngalayo ya kalan banya trelang ringkat pat u hapo kayeng dorbar tauan ka Meghalaya. Ngaken mawi kitugis ngi da kajing sngoburam ka bajeliu udai unongalam ubadan ka bor bat ubajam nut uba pila benlet sya u man ka por ban yo ya kajing syampang bat kijing a jingmut ka baskem ula benram. U Konrad ula ongru haba ula rungsya ka National People's Party ha arjar kat pra ban syakri kumunong ay boyd barangba jong ka sorkar jongi hadu arjar arpsa layu i kajing ang nur ka jong u nakabenta kajing roy jong Kajela Meghalaya bar kajing ay tilut ka baklem tingkay ka jong u. Nakabenta jong nga shimen u Dr. Lapang ulalong kum unong hikay ubalaya sam da kajing spun ya kajing syampang ka bajeliu jong u bat ba kajing long bajam nur jong u kade kabamla satya ban klan. Kat ba ngidang ya snosi lang halur kan kajing du no ya unong elam barat ba Iraki ru ya kajing em kabapala kabala IT lut ha kajing syakri kajing long nongelam bakajing iya ya Meghalaya ula ong da kabaduai ban penpa kajing sngulam nakabenta ki bahaying hasem jong u ki paralok parajor ki nong kershan bat baro ki ba ay mensim ki bala syakta da kajing ai bakajing u i jingai ka jong u. U Konrad ula let ru syakayeng sa jong Dr. Lapang ban penpa kajing sngulam nakabenta ki bahayeng hasem bat kabapen ru ba ulong unongelam basisya jong ki patba ubala IT lut ya kajing syakri ka jong u nakabenta ki patba kabala net ki bun pho teligis nam. Kajing let on tap da Kajela ni ka state funeral kan long haga kat santrik nailur arjap san hakapor shibaji no paisngi kaban sedang da kajing duwai hakayeng sa jong Dr. Lapang hakapor shipho bajimen stam. Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry, Priya. Sorry, Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you.